Ajde! Mogla je! Ostale su mu na ramenice, gled! Znaš kako stravično od uzgora skoči na glavu? Jako, ja ne znam kako oni mogu, ja se bojim. A ti plutaš! Pa pluta mi ovaj krnak tam, ili mogu... Nisi film napravila ti? Da. Snimila vas je kamerom. Da, snimila je. Ajde, babac jedan. A otkud tebi na ramenicah? I to bi, dragi naši gledatelji, bilo to. Ideš jedan put džip nisi, evo te, baš se ovo džipa. Ajde, ovo pusti jednu snimi. Gle. Ajde sad. Kak si slan.